bareng Putra Fikar Jaya. Ahai studio, spesial kayak Panji Dagang, tolong semuanya. Wah, yang punya wilayah spesial. Gawin perawan sampai seno kawinan apa dia mengayu dua lagi arep ngomong bliwani minder rasa negati apa maning ieu wong ayu duwe lagi. Oh, silakan Putra Fikar Jaya. Sedih aja ibarat kebo udah jarang beli mungkin bisa bebarengan seno cinta mati kita masih jadi nangisah banyu mata gedi orang akan dari sawiji ngomong bliwani minder rasa ning ati apa manikieun wong ayu duwe laki Mimi Felika, Mimi Felika, Mimi Felika, Mimi Felika terus Mimi Felika, 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 makasih Mimi Felika, Mimi Felika. Ibarat kebo udah jarang mungkin bisa bebarengan Mimi Felika. Cinta mati tapi kadang wis mawas diri nangisah banyu mata geti orang bakal jadi sawiji ngawit perawan sampai seno kawinan apa mikir wong ayu duwe laki